emaali ey'omuntu babeeta ba asaba gw'omubala aye mu kitundu era aluteta nti asabatu binafsi bebalirira okuba ba asaba omuteeko gw'okubiri ba asaba ni abaana
baani nabayivu baganda b'omufu ku baaba ne ku maama ne baani nabayivu. Kitegeeza nti baganda b'omufu ni baanina b'omufu bwe bagayita baaba ne maama, ni baganda b'omufu baaba ni baanina b'omufu baaba. Obo tuyita nti asabatu bilgaiti. Abawala bano baba ba asaba olw'abaani nabayivu okubaawo. Nekiteesa nti asabatu bilgaiti. Otaataako omuteeko ogwokusatu nga guba gwa abaana abawala ne basenga bayivu. Abaana abawala ne basenga bayivu. Abaana nga bani basenga bayivu babeeta asaba. Abaana abawala nga balina basenga bayivu beeta asabatu ma'al-gaiti. Abayivu ku lw'abawala abaana abalenzi nga bali ni abo babeeta badaada bayivu basenga babaaba bayivu babanabo baba asabatu bilgaiti. Abawala bano basenga babawala bwe babaawo tibafuna mugabo nga balina abaana babaani nabayivu. Abantu abo nga bwe mbogere nti omulungi bwaibwe asabatu binafusi abeemalidde okuba ba asaba balina amateeka kwe basinzira okuba nga basika. N'amateeka ago tukuba nti ahkaamu asaba, amateeka agaduma ku ba asaba gali amateeka asatu. Etteeka erisooka nti anna man infarada minhu ahada jamii al-maali, abo abanga baliwo bonka batwale emaali yonna. Abantu abo nga bwe njogeire abawerako baaba, daada, abaana abalenzi, abayivu b'abaana abalenzi nga balenzi nti oba waliwo omuntu afere yaleka abaana abalenzi bonka mukaaga oba aleseewo omulala oba bangi, emaali yonna yonna bagitwala. Bw'aba mulala yonna yonna agitwala, ge baba bangi bagabana. Bw'aba ng'aleseewo abaana nga balina baani nabayivu baba asabatu bilgaiti, era emaali bagigabana yonna yonna. Kasita babaana baliwo bonka kyakoba nti anna man infarada minhu akhadha jamii al-maali. Abanga asigayirewo yenka yesigayireyo nga endala etwala emaali nayo, ng'ekyo kikolebwa olwa hadisi ya Abdallah ibn Mas'ud gye tusomye waigulu. Nabi sallallahu alayhi wasallam bw'akuba nti ilhaqu faraid bi ahliha fama bakiya fali awla rajuli dakari, nti muwe emigabo b'enegyo ekiba kisigayirewo kiba kya musaada ali okumpi. Kati bwe baba nga waziraafuna mugabo kiba kitegeeza nti emaali yonna esigayirewo abaana bagitwala bagisika. Omuteeko ogwokubiri, okulamula okwokubiri akoba nti singanga bw'aba waliwo omuntu afuna omugabo gwe, bw'amala okufuna omugabo olw'ekiba kisigayirewo omusaada ono akitwala. Yahudu ma bakiyat al-furud, asaba atwala ekyo emigabo kye giba nga gireseewo singa baba waliwo abantu abafuna omugabo. Okulamula okwokusatu n'okuba nti idha lam yabuka al-furudu shay'an, emigabo egyo tigireseewo kintu kyonna kyonna, sakata al-asaba, asaba tibafuna. Okulamula okwokusatu singa
emigabo gitwaire emaali yonayona ng'asaba aliwo asaba oyo azza kyafuna aviiramu abo tegeeza nti nga asaba mulimu abanafu nga mu bunafu bwaibwe abantu basobola okutwala emigabo okutwala emaali yonayona yawawawo emigabo bo baviiramu abo ekyokuboneraku singa nga omuntu afa mukyala yalekawo iba yalekawo ni muganda we yalekawo ni baaba omuto omusaadha afuna ekitundu eky'emaali ni okutondosa muganda we webagaita baaba ni maama yatwala ekitundu ekindi kati baaba omuto aba aviiramu abo olwokubanga emigabo eba zimazeewo zirimaanyi asabatu bilgaidi ni asabatu matul gaidi bayingira mu kulamula okwokubiri n'okwokusatu kyabwe tuba tukimaze baasaba bano bonabona ibamanga baliwo tukulembeza jiha daraja ni kuwa baasaba bali mu jiha saidi baasaba kwe bagwa mwabaamu daraja amadaala mwabaamu al aqwa ab'amaanyi kati abanga bonabona baliwo abantu abo betubaze 14 15 bonabona babaawo tubasikiza okusinziira ku jiha ku daraja ku kuwa jiha tartibu bil jiha okuliraanisa obwa aswaba nga sinzira ku saidi aswaba oyo gyagwako liri jiha ina jihatu al ubuwa jihatu bunuwa jihatu uhuwa jihatu al umuma ni jihatu al wala kyo kyetweta jiha nga kitegeeza nti waliwo saidi ey'abazaire saidi ey'abaana saidi ey'abaganda b'omufu saidi y'abababa abato ni saidi ey'abanonosi mu kukulembeza jiha edo enduyi edo tukulembeza mu bwa asaba jihatu bunuwa saidi y'abaana singa nga omuntu afa mu bwa asaba bonabona nga baliwo baaba aliwo daada aliwo abaana baliwo abaidukulu baliwo tukulembeza jihatu bunuwa saidi ey'abaana abaana nabo ba asaba baaba yajja ku mugabo daada yajja ku mugabo abasigaire basigala nga ba asaba ate nga abaana babasigiza okuba nga bafuna olwokuba nga tukulembeza saidi y'abaana kati abaana bano bali mu daraja akrabu daraja wa abaat daraja singa omuntu afiire abaana be ababala nti baana n'abaidukulu boona baba baana kati awo daraja weidira nti omwana abaana be mufu bazaire n'ababa ku idaala erisooka daraja esooka tukulembeza abaana ab'omufu beere abaidukulu tibasika nga babaaba baibwe baliwo abaidukulu tibasika nga babaaba baibwe baliwo ekitegeeza nti babaaba n'ababa abaana ab'omufu beene nababa ba asaba nabasika emaali ya baaba waibwe yona yona abasamugabo kati abaana baibwe abaidukulu oba mwidukulu asooka oba mwidukulu wakubiri yona yona omwidukulu aba aliwo tasika maali ku daadaawe nga abazaire be baliwo kyo kitweta okukulembeza jiha ng'ate wano twayogera ku jiha ayi ng'eri mu daraja nti jiha ndala nti baana aye abaana bano kuliko abaana beene
kwabaako abaidukulu. Abaana b'obufeene bye babaawo baidukulu be tebasika abalonzi. Twalira ku darajatu ukhuwa. Mu daraja ya ukhuwa mulimu daraja mwabaamu ni akrabu, mwabaamu ni kuwa. Mulimu daraja mwabaamu ni kuwa, mulimu amadaala ate mwabaamu n'amaani. Amaani gaida gatya nti abantu bano baba baidaala irala, ba jiha ndala, jihatu ukhuwa, saidi y'abooluganda olw'omufu. Bonabona nti baganda b'omufu, kababe abagaita baba ni maama, kababe abagaita baba. Bonabona omufu bamwita muganda we. Kati oluganda luno eba jiha ndala ti saidi y'abaganda b'omufu. Kati saidi y'abaganda b'omufu eno kuliko abanafu kwabaako ab'amaani, kyetweta alkuwa. Ow'amaani ti maani ga kulwana nti ye asobola okulwanira ebintu bya muganda we yabisigaza. Amaani gaibwe gaba kukuba nti abazaala bo n'omufu n'abalala, baba ni maama, bagaita baba ni maama. Olw'okubanga baba waibwe mulala ni maama waibwe mulala, kibafuula okuba ab'amaani okusinga oyo agaita baba yenka n'omufu. Nti oluganda lwaibwe n'omufu bagaita baba waibwe yenka. Kati bano ab'endyo eibiri, olulyo lwa maama n'olwa baba, baba b'amaani okusinga ono agaita olulyo lwonka. Ba asaba tutyo bwe tubalamula bwebabanga bonka n'abaliwo ku kusika emaali y'omuntu oyaba aviire mu bulamu obw'ensi. Ebyo ensonga ezo nkulu nnyo okusikiza emaali ey'omufu. Singanga kibairewo nti wenda kulamuza sharia, oza aleseewo bantu ki bakukobera. Abantu abo baba basaaga beereere wabalingirira mu mbeera ey'etyo, obalingirira mu omuteeko gwe bagwamu ogwaba asaba. Bw'omala okulingirira omuteeko ogwo mu kulamula, walingirira saidi ye bagwaku. Bagwa ku saidi y'abazaire, bali mu saidi y'abaana, oba bali mu saidi y'abaganda b'omufu, oba bali mu saidi ya baba w'omufu, ya bababa abato. Bw'aba bali mu saidi y'abaana ng'olingirira, kuliko abali okumpi n'omufu, kuliko abeewala. Abeewala n'abaidukulu. Muidukulu asooka, muidukulu wakubiri, oba wakusatu, oba wakuna. Omuidukulu kasita wabanga waliwo baidukulu nga abaana beene bawaawo, tulingirira omuidukulu aliwo ali namba imeka. Muidukulu namba ndala, oba muidukulu namba ibiri, oba muidukulu namba isatu. Ni baganda b'omufu boona batyo bwe tubalingirira. Baganda b'omufu tutwala ku saidi ey'abasaada, nti muganda wa mufu ku baba ni ku maama, oba muganda wa mufu ku baba. Eriyo baganda b'omufu ku maama aye bo tibayingira muki bwa asaba, bo bafuna mugabo bwonka. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo bye tufunye olunaku luno olwaleero.